Wahai Syafir, Iya, Syekh. nikahkan engkau dengan anak kandungku Sri Intan Cahayaningrum dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Sri Intan Cahayaningrum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah Rabbil alamin. Gotta start on the bright side. Caught a glimpse of the first light. I see the world through different eyes. And it changes everything. The seasons fall in the rain. Rasa tresno kang sejati manggiya lestari nangidung tembang suci nyang semi sajroning sepi cahyamu kamadangi saratri dadi kembang ati angan-angan kula lono tawang niteri tanpa